Maite Jara, Javi Muakajara del Instituto Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Sheha Ejinati Mimboe Liliana Faría, Añeta Ñandebeco Árabe Hinambukumi, Pe Historia a Ave Evolución de la Lengua Guaraní. Isha Pañaniñi Guaraní Yehasara Kae. Jikwa Haisha Coñaniñi Guaraní Ningo Oreco Heta Yehasa, Oye Heshakwaba. Hetaru sasu huereco heta apañuay de baiba. Umiaba oñe eva guaraní meningo ye chupe tecoveku a imana iba. Hakatupe mboe jaojare umite mimboe oñe era mu guaraní oye castigaba y voy a ver acá. Coba oicora cae umi España español cuera oicora mu guareco arupi. Aru 1811, 14 y 15 de mayo pe Paraguay y Sasso España po Wui. Pe Aragui be Paraguay oiko ponaveja oye purubema pe cultura ebañi e guaraní. Hakatu pe aru 1944 pe oñe puru oñe mboe umi universidad. Jare koba omopunaseja omotenonde pe doctor Reinaldo de Cop, Jauperireka tu iñapurasen, Bewekatu ojobo guaraní me ñaniñe ha oyepuru. Oñe moima área académica ramope secundaria be. Katu abei oyapoma oima mboejara idiomática pe. Aru 1975 pe. Katu opoima be Ministerio de Educación ya emaja pe peñe obligatorio, peñemboe, enseñanza es más obligatorio en las instituciones. Y pajaitepe pe ari 1994 pe oikema pe sistema educativo pe primer ciclo. Japeisha ojotenondego tu progreso gradual y progresiva pe sistema educativo nacional pe. Ba ere pico coñane guaraní oye huereco etapa ñuay terañe pusangara cae. Yecuama nigo ñande pe aru 1994 pe ña gentu tatuba cuera jamboejara vei tabu terando cuairupi hija abeyo considera pe guaraní ja peor enemigo he iningo hikuai chupe shaque de la reforma educativa en ya do pona y con añe guaraní. Ko ñaniñe guaraní ningo hinui vaikue umi español cuera o un bobe. Jaupeyo umi putangua ñaneretame ja oñe ñe hueteri jobo guaraní me. Umi indio cuera hakatundo yeje no ñembotuishainde. Japeisha ojo ese are umi extranjero Paraguay pe japeisha peteñi árabe. Umi guaraní es paraguayo cuera oñembatu kani owi powi ajeno pe. Motenonde tembiapo ikatujawa isaso hikuai España powi. Japeisha conseguí saso aru 1811 buñe conseguí saso 14 y 15 de mayo. Cobaco tembiapongo motenonde doctor Gaspar Rodríguez de Francia curi. Kokarai ojai jura ka ñaneretaja be ñaneñe guaraní. Peisha tuishaja ñaneñe guaraní. Heta hojasasy ha pevare ñamotuichama ena ara. Añike jahejate saraipe. Upevare che ha'evoi. Oparupi amoñe'ẽva ñañe guaraní. Ha ambotuicha ara che como temimbo'e. Ha upéicha ndeavehína mbo'ehára avei péicha mbo'ehaójare ambotuichava'erã ñe'ẽ guaraní porque aikuaa mba'épa ha'e hapykuere mba'éichapa araka'e oñepyrũ ha ohasaha heta mba'evai ha upévare ha'e ambotuichava'erã ara ko ñe'ẽ guaraní. Aníke ndajaheijatesaráipe ko ñane ñe'ẽ guaraníti. Aguyje.